ewie. By the way, me catch you say na dum so living e be sha ase agenti ukoto petrol na 1 Ghana cedi no 1 liter be e beto so nti eya na we prepare. Yera John Dramani Mahama so wo Ashanti region nti thank you to no oba nti ye ne wa asem kakra ba ko mienu bi ka. Minim se wa be ya no beti nti papa ye mo akwa ye mo akwa pa. Ye ne won komo kakra bi di. Samre ya wa be minim se ne wo ne asantiman be kasa adayase. Nti wenya be die minim se ahya na obetie. Minim se abusiafo ni nyina ahya anso no mutie. Yera chairman asedu nketia akwaba. Fifi fiavi kwate Nhyira mamso akwaba. Regional minister Yera Franka Mwakohini nso munyina ye mobia akwaba bi na ye nkomo bia yebedi esanse wa ha no enu bedi nkomo kakra bi papa wadaroma ebi asem ni bi wa na wa ye busy nti e be kaka wo kakra nti e mo akwaba. But me shase na yaka nipa ewie ye kakra. Sometimes we need to remind ourselves of where we came from. Eto de bia na nipa ye refie ho kakra. Na miguso a na me ye quiet time kakra no. Efri bra mi hu sa verse we no. Se mi hu se obi ye dwe ya hantan a na ne ho ye mesere, especially onipa. Me hu se obi eme mamma ni na battery so ye nyoma na ne ho ye mesere. Na se wonnim wa wie ye. But I was to the bia was ye ka ye hu se ye onipa. Na ye wo awie ye. Na ye bewu. Ni ye besie yen. Na die ye de ye hey na me ho ofe. Na me ye president, na me ye regional minister, na me wo to me ye do be shefom. Me na me ye ohene, ye do be shefom. Me na me ye presenter, me kasa mo bia ye do be shefom. Me die me to me touch spray be hwan ye do be shefom. Me kasa no bia suru ye do be shefom. Me ye macho man o ya mebo ye do be shefom. Me die dro ye do be shefom. Catch me wan ye mfa ni shefom. Ye wa kasefo a o maba o ye wo 21st century ma menkai o. Ye nya first ni fifth ni 10 ni 20 nyina bia o ma betwam a no mu ho odin sanse mu nyina betwam ko. In the time sometimes I also remind yourself say ye do be shefom and me pesa me kan sama e hyewtrim say ye do be shefom on kirebo obekwa asase na se bi menu mienu nye be sa akọ. Until let us be very careful. Yenya akwenya. Let us be very, very careful. Eyana ahantan ni dwane doso ewo nipa abra bom. Wenya position ti yenkana asem. Oye ohene yenkana asem. Oye president yenkana asem. Oye DC yenkana asem. Oye sofo panyi yenkana asem. Oye presenter yenkana asem. Me hu ofe obia peme yenkana asem. Me ko Dubai ni nasefo oba yenkana asem. Obeshefom. Sometimes I want to remind yourself of those things. I'm sure so what you're Buhari. Papa no, why you soja pain? Why be you coup pain? And son or seba ababa bedini presidency. Enra say a dini shefom na baby a 2 year baby a no tight nano. Bra Facebook in fancho baby a na or tight, nano. A one you see no.
ni fie na baby a wote no nkremofo kra dom ye ma ne ye fe simple kra hwe whole Buhari ene ya tu form yan cementimo papa no ye president eduhwem papa atade papa empapa kasa kese emu security emu macho men emu den a okasa Nigeria betimi abutu behwe na wieye Nhyira FM. behwe na wieye. Sometimes we need to remind ourselves ye do be shafom ene ono na mpesa meka ye do be shafom utumi no ye do be shafom ye radwoma hama ye do be shafom it's about the legacy on hina wo sense ase a ye ka wo asema wo se obia nka bi ye do be shafom. Me a police commander, me wo to me a soldier ni commander, me command. Ye do be shafom. Ye do be shafom. Because baby, I would tell no be netiwo. Obi ewu. Me a professor this, me a doctor hwan. Ni trimu den. Ye do be shafom. Let us remind ourselves of some of these things. Buhari ni ya lane is simple sano. Me say yan cementimu ya tutu ni te se normal cremonia wawu ni ya tutumu ya anya anything special because onu am wose wonpe enioma gidi simple. Ya di na shefom akata anwea gu no so ya wie eni nche na me hyase ne wo kan bibia Sarah kekaye ose ohene nyansani anase panyi nyansani o kyerɛkyerɛ ne manfo na naban eye pepepe nemom ohene anase panyi a onsua ade no osai ne man ema bibia ye basa Awurade na ehu ena odi ni papa anase nipa bi akɔhye baabi emrepem chenipa ni bedi yeo se ondi yeo Awurade nsem efri se enwonyam nyina frosoro gye nyankrompon chen na eba ne momose dwe ahantan asisie ayade a onipa ne nyankrompon empe nti yesa na afebo se wagye se tumi ne ho animonyam no de akoma obi nti Ghana na me ka kiro se animonyam a ahwere yen Ghana fo asese de bia gye se IMF fo gye se abrofo ene be kye de anya nyina because ye animonyam no ai osoro yankopon de ma yen wa ma ye gold ni timber ne bauxite ne clinker ene anwea papa enu timi sesa ye hyebre no ye decide say ye be ne basa enti sa enu onyam na nka Ghana ye wo no ode ama obi ene obi na decide o man ama Nhyira FM. and sana IMF ka say IMF see ye say ye nim onyam no hwe Awurade asem bia o ka bia ebem me se ene o ye panyin na wotie mi a ye do be hye fom ye do be hye fom he se wo na now ye sikani ohiani ye do be hye fom nso a Bible ka asem bi kakra wa ha na pese me ka ye fa to so mai ye do be hye fom Sirach chapter 10 Nhyira 10:9 we were apocrypha ni mu Roman 4 Bible nim normal Bible de wu hu God just say Bible ye bebre afrim but sometimes you need these things Nhyira so bi wu a me sa verse we enti me hu so bi ye dwa na ne ho ye mesere wo de kɔ he ye do be hye fom ti amanyofo na mu be di dream amanyofo na mu wie sika
amanyɔfoɔ na mo yɛ nneɛma basa because of wunti obi ewu, because of wunti obi enya stroke, because of wo onhyehyɛ bɔne nti obi ɛkɔm de no onhyehyɛ bɔne nti obi ntimi nyɛ sika nkɔ hospital enti nipa ne timi wu wo nipa bɔne ne onhyehyɛ bɔne nti oyɛ amanyɔni whether president or minister or DCE or whoever ya ma to me now so wonya ye do be shefom ye do shefom abeti. Sirach chapter 10 verse 9. Kofi Kinkai mami. Nana, I'll say, don't be angry with someone for 9. 9 or say we are only dust and ashes. But so tie sa de we ho. De bia eya na eka me ho. Muntie, me see ye do be shefom. O ye ohene a wo to me ene. O ye president a wo to me ene. O ye panyi a wo to me ene. Me say ye do be shefom. Nti twa the Bible ka. First one was say. Or say we are only dust and ashes. Yeah. Dotiene and so. Hey. And so strap me see a do be shefom. Ye do be shefom. I na can be ya de bi wo soro. Na de me kan ya. Na me. But so hunu ha. I me hunu ha. Na where the Bible see describe ye. Obi a ye nipa no. But trend say ye nenam ho a ye ho ofa ni atonkum pa na ye kon ho ahwan ye ti air condition no. Say ye nenam nyina ye nneoma mienu. Dotie ne nso. Ha. Na wi abo eyi Florence obi nim. Osoro ni efie e dotie ne nso. Na nwom na kasa pa e bi na wo kan yo. Eso so you see Bible no. O you see we ya na odit for sa nwom. Ye dotie ne nso. Dotie be sa akọ ne dotie mu de wi abo nwom. Enso be sa akọ ne nso mu ye ya hoho ewa ha eni amamfrafo. To aswe. Na was say what have we got to be proud of? Our body decays even while we are alive. Edi nkwa ne ya ne ye dwe ne de na ye ne ehunhuni mu na ye re ehuni mu bon ye ne nasefo ye ti asiempo na ye honam na pro. And the first na ye raba what say why abrewa. First nyoma bebre wo ho na mitimi ye say kra mitimi nye. Because why emre? Why wo hwe ho a what the 30 years but what you say first pa na me bobo dipeduano first pa na mitimi to me ka o first pa me amampa na say me frumpo a mintimi the Bible say die nko na wo say proud of ye tia simple ye honam na pro unyini no na say yade ahodo ne ade why say dua nti ento aso o say a long illness puzzles the doctor. And then your games your friend puzzle. What the shishe? O say ya rea bi wo ho a doctor kra no na ohun de wo. Na won say sa eno so ne hye din o. O ye etimi biti u bi say ade ni nyina sa adwiragu. Na wa sa ahase foforo na wo ya ebu abetimi adi be don hwere baako na wontimi hye baako kra. To be say oh da no mo se ne ho yi o. O mo ma na duro we na sa de foforo aba. Yeah. Doctor say ya hwe na obi si kra we de enye doctor yare. A long illness puzzles the doctor. Yeah, fini who was we the doctor. I don't know what so who say to the be a doctor now say a doctor now drain esi. And then who say onyankopon. Yeah. Nipa answer. Me see a do be chef. Or see even a king. May be alive today. But to tie ha na me de no. Even a king may be alive today. On hini bi betimi atena se enne on hini kokroko on hini tumi president eno yera John Mahama ebe security people why na say hey tumi adio because na no bi no na oni tumi yeah na no na ye na Akufo-Addo na Akufo-Addo eba soldiers why ye be pian na kunwa dim special chair ye do be chefom o be chefem na sa time na me de pa ye do be chefem they say Ghana for fini nyina say ye do be chefem it will be ya hantan ahwe nanim ase honorable ye do be chefem a long illness for even a king may be alive today and dead tomorrow. Oh na say we dey no ahia no wo oh na say no abu minini di nkomo no nyare a member of parliament Eneskumi dey no kai oh Friday ya minini ba umia so ba me ho Friday ya o minini di nkomo na won kire obi oyare he was alive that day. You know say a leader a king obetena se ne o kina no awu
Oh no, kwa question why yaresa wa land no. Yeah. Wawu. Oko. Buhari ko no tiase o. Wawu. Okosa ne ho yare ba ye de ne ba no. Na mframa nini mu. Yeah. That should tell you. A president at a mills. Yeah. Ya sorry anopa. Yenke bin shim. President no akwa akoda. Yeah. Ade atie ye say pa oko. Na no pa no ma sorry a. Ese me ye ya ma ye mbibia ntina ja ye besi su akwa adwuma na. As a news yi ba as a news as a news yi ba as a news ya GTV. Twenty ni ebu flute ya na se kai as a buesi. Ade obehefo. No what you say. Now, also when a person dies, say wu a yewra Buhari a na ye sie no no. Muntie me wo dan, me wo V8, me wo hwan Bible say say obi wu a enyoma miensa pe ne ye ne dia. Yeah. Kai mami. Or say, Jeff mami. Okay, na mami kan ya. 11 no. And you say, all he then possesses, dear owo nyina ne dwani ahantan no ye hwan is worms. Worms ye dear so flies, anwansna and maggots. Ya ni mumwa. Enyoma miensa. Hey. Se nipa ni wu a. Buhari a wawi. Ye de ne hye JJ a wawi. Kwame Nkrumah a wawi. Ahemfo akesi omu wu ye no. Omo aye dote ne nson. Enyoma miensa pe na ye omu dia. Enye ka no. Sonsono. Wansna. Na tie fi mu ai ene ye ne dia. Wow. Eno kro mo friend say gogome no ni ha. Say gogome ye ne dia. Ensonsono ye ne dia na wansna so. Eno ne Japade. Enti me wo $200 million. We need a billionaire in the world. Africa's best billionaire. Hwan ni nyina obeja no ho akofan. Ye do be share from because yewra Buhari ye de ne share from when timi anka say hey many president. Enti enetie we dia mempe. En mempe da na moye misa obi a me wompa. Adabia te say Papa J. Ye de Papa J share from no. Na say hey Papa J pan ye de ne share from a wentimi anka say momfa me mra soro. Awujiremu a Ghana. Papa J. Wama 1979 konfo obi a dwane free krom ha. No obi a sura oboma. No obi near the ne share from. Yeah. On say drew on shankrofo mu de ne share ordinary people. Aye. Na wonhwe. Omo was ade no kra chichire ne kon se ne. But your brafed na be Nigerian president ani esie no ex president Buhari na hwe kwan ani e fa so sie no. Media men no say oh na say nkomunya cement. Just ordinary o. Ordinary. Ya ten no. Hey, Buhari. Onka say we na moto kedi nanim no. E de ne be share from. He's being buried like any other ordinary. Ye de na share from. Wow. O share from. Ya cement. Onu ani fio nso ya cement. Wow. Into when just a crop prone tempo. Ye de obe chef. Ye de obe chef. Say ushia politician bia wo ya hantan. And I wouldn't mean a maji wasase maji we ya kachire ne se masa. Ne wodi nyina ye de obe chef. Na dem kofo bebre enji asase o mawuko. Asase no grass asase ba manso. For the picture ne to baby na o tight na o picture bi baby na o tight na nkofo hu baby na o gina ho me. Ojina home and ojina ni or discuss issues. Yeah. You say to the be or non quante one na or jinjin we asima. Yeah. Na me ready baby tabloids ni bi e kire say o ka kire ne yere say owu a. Ompa Nigeria fo achew emma no. Ade why dey? Say nyoma a waye. Nkofo kire say nyoma ono nso be ye. Otena so no. Otena so ni time na Nigeria fo ni bi ensas. Nigeria for yebubo bi tuo ye ku bi ye nyoma e koma na eduo mu because Nigeria for ka say nyoma bi ye enkoye. Yeah. Buhari. Yeah. Ohwe mu buo mu. Wow. Nti nkofo ni bi so kai no. Se ne wo ye ni. Je wo ye nie. Nti afi na wo pa acho. Ade na wo ti wi asema wanti mi ampa acho. Nti ye radio mahama akwaba Ashanti region. Unti na me yes ade wi ye do be shefom. Yera Mahama, ye do be shefom. Yeah. Yankopon ama opportunity. Yeah. Sebe sesa. Se fana year we are ake o 4 year term we are king. Se wanye ni ya kaise do be shefom.
Ya do share from na kase Ghana for me pacha wa. Sa amre na ye too late. O wa che opa bia fa ye adwuma mai. Yeah. Yera jo mahama. O a che opa bia, che opa ni nyina ne se Ghana for sama second chance. Sure. Se na anu nsem na wo kan ye no. O ba be reset it. Me kai mre bi de otumfo kan ye. Yeah. O say Nana Akufo-Addo omo atwa ha ahie nyina wona tumi ni kutaw. Yeah, ye de tumi ni nyina ma. Ane ya pone kakra bi na de ama nkrofo. Yeah. Nti hwe ne ye ne yi wo ho akade. O se ko kachre Joma Hama Nana Akufo-Addo se Joma Hama ekom ne abufo nti onso ba ye be o sa. Se ekom ne abufo no enko ye yewra Joma Hama. Samre de Ghana for pe wa asem. Nti ye normal because president bia ba for na eya na ye pena asem. But ye how? Ye do be chef for munti sa wa make you legacy known this time because we cry there sa wo mess up Nyankopon cry be bu attempt separately. Yeah. E was say wo time yi yetimi ka say unemployment swati. E was say wo time yi yetimi ka say Ghana $100 million ye de ko crime toast afibia no eswate. Say ye do ha na ye di. E was say with time yetimi ka say $2.4 billion ye de ko kra anwa eyi enam ne so sa anyoma ye ka say ye made ne hwan no eso te ofada mpam ne hwan ne nyina. E was say with time ba yire ye fo brode ye fo in toast ne nyadoa ne sa anyoma ne boy ye fo with time era Joma Hama e was say Ghana for hu to wo mu ma business intimi nkoso wo betimi aye eni ti na Nyankopon ama second chance enye sa ye de wo be chefom. Yeah. Ye de obeda yase obeba se oh Ghana for me damo ase thank you obekọ ho to but ehu awieye no nyina ne de say legacy ne say ebra sebe ye de wo chefam te se Buhari die na ni page na ho no ombeka se mo akwapa no kwafo ubedi yeso ye adwuma pa anaso ombeka se urade ye da wase se wayi musu edi afri Ghana mai mu afri ho eno eya sensebe timpanifo mu di anim no menim se obi wo ho a sese obeye kandini a ye de na ehye fam sisi amanfo bi di ahurusie obi nso wa ye de na ehye ho nipa besu omunya ya nka nkote ase na nka ye gye nim de eye nana asem kese pa no waka no ye de wo be hye fam ti position bi a wukura bia ye de wo be hye fam wudi nipa so a hwe se wo be ye de nipa no ye de wo hye fam a sem be no be ka fa ho ade bia meka ho na meka se ne ufra wo ntoma wo tintin mu na se ye de wo to ho na ye panini a wo mo adi wo mo so di asem na mo ka fa ho ekura the opportunity wo ho se wo mo kro ye politicians yi se be enye obotom sika na ade som ade hie no na ade ba kwa na eta ha me no wo politician enye obotom sika na ade som Ghana yenya na yetuetue sika na aka cho se be gi sika na fa hwe yen kan se fa wabusua eja pade bi besom yi ba ye be gi sika no through taxes ni ade be wie no be kwa kodi wo mo ho no na omo kire ye se be ye nkwasoafo na politicians ni bu ye nkwasoafo saa na omo twitwi afam but I hope that this time around it will be different na omo nkai se de omo be sesa ko bia se wo ye minister se wo ye MP se wo ye CEO aya appointed wo kai se o si se sika nyina ye hu MPs awuo omo ko omo manhye omo amfa anko ye hu CEO se awuo omo ko omo amfa anko wo be ko na ade ba ko ne se ekira asem no edin ba ne ye bebo eno ne asem no ye de wo be hye ye de wo hye ho wie edin ba ne ye bebo esi din pa ehun yes chain ahunya de and it tells a lot to politicians said this time yemfa Buhari de no sunsun ade oba na hoɔden mu as a military and obeye ye di wini etna so ani ade a and oba democratic governance be di mu a kabima minka bi so ne na mu a kakra wa hu ni mistakes wa hu no ma bi but wo say ko na chi akɔkyesa no a na enye yi enti wo say yem patch o man de oye ya wa anyi ni yi ba wo opportunity because ebi a wo kra na fe na ba atirim se wo be wi a wo nya nwi aye wo be bo man ne kro no wo be se wo man no nya adwensa kira de wo hwe fam no be pese wo be patch o ba wu achi no untumi nya hwe biem ye de wo be hwe fam to your politician is a word to you yentie emre bi yewra nsem ni bi kakra ene
Ono abo. Nipa atwa ho ahia nkonkonsa ne ye beba be ka kyerɛw ye beba be die nuanom ho konkonsa kyerɛw so nipa atwa ho ahia otumfo de omfana asɛm nsie konkonsa eba be dua kyerɛw yenu omu nuanom mu ahon no ma be ka mu nsɛm ade akyerɛw ba bia otie no wo mu ane eto ye beba be keka nkrofo ho asɛm akyerɛw bia otie wo ma no mu tie ba be ka nkrofo ho asɛm ade akyerɛw yene aye purpose yene ye pe we beba be di nkrofo ho konkonsa akyerɛw otumfo so ma ye pe di bre firi wo ho omu pe ne ma nyina eba na be di konkonsa nkrofo ho yene asi nuanom ni wo yene asi adamfo ni wo beba be di konkonsa akyerɛw mo so mu nuanom omu asi adamfo no omu ba be di konkonsa akyerɛw Ghana Port Abama na ku adodanko akufo ado Jantuah ma nipa ka ho biara ka hu se Ghana fo wo ne ato aba na ma wo nti wo ne ehwe wo Jantuah ma nipa biara tumi no ade ma no akyeche bia ma obiara ti tumi no a Ghana ye de ahye won san eno apɔnpɔn ho e de ama wo mu nyina eti ka hu Yera o ka asɛm to a onti ase o ka ni say ya ho onti ase King Solomon this all dwene ho on say okofa Bible na hwe mebusɛm ho no a ensɛm ni bi wo hɔ a gye sɛ wo dwene ho pa ansa na watumi anya mu nti ase wan hwe ya wutie ni saa bɛka sɛ yetra ba wo dwene ho yie na time unfold the realities of saa asɛm no a yaka wo hɔ no a obehu sɛ saa asɛm we sɛ nka metie ya na me yusu ya nti otumfo kasa mu edu King Solomon of our time ento aso adwuma ya de ma the report foforo bebra obehunu na report no nko se mo wani na ho bi se o ma wani da so na report de bro de wa bonten na eno nko nti mo wani na ho pa era Jomahama asɛm no anu aka no tio we ye afutu a ye de ma na adodanko akufado saa mena ne na wo ne ye de wo ye reference pacho muntie eya ye bo way for Gen Z for no mun dan follow politics no obi wo ho afin na bia na ni je politics ho nti to de bia ye kaka wo ma wo hu se na no bi ne de on sa kwete se obi ya akrabo ni wo fie na wo maame etufo a wo se menye te se unia panyin no ebia unia panyin so wan hye dan hu ni suban hye de na wo ye ti we say die na maame eken eti se maame no kofa nsem bi ba e ma wo hu se na no kra no ne maame asemesi won so wo ne me nkasa kwa bena ne koye se nti na maame ni ma ya aka wo wo hu se ni ampa bibi wo ho unia no de nti a wa ye dinie wo ye ya ma ye bro no ansana because na me kan na wontie odi wi ne masem ne nsemhunu ene na mu a o se bra sana o se but who say be anemia yi eda calm enti to de bia edrume bi mu amuti am ye NDC for no edrume bi na ye wura na say tutu ya sorry abo emu ase na na piawo ye hirawo na say tutu otumfo fo otu na dodanko akufo na ode Jomahama na na ye yastic said ye Mahama aban bi ba ya e kom de Ghana fo enti e ma wo tutia saa aban no enti wo so bei e meye saa na abeye saa e kom ne abufuo no mo de ye da no wo mo de be ye wo ne e beto atia ene dru baby no guso advice say be vigilant mwani na ho adwuma ya de ma the report foforo bebra obehunu na report no nko se mwani na ho bise adwuma wo de ma no ye be na report de bro de wa bonten na eno nkonti mo ani na ho pa Yera Jomahama mo ani na ho Yera Jomahama wa benti na me ne wudi sa nkomo no papa e bia me nya bre na ye hia because o secret fu ekura ho nsem bebre nemum yewura tu na nado danko akufo ado fo emre bi se ma wani na ho e be ba be ka cho se na na akufo ado wo ya ade ube kumasi a ye be penkrofo bi ama na ba be di wachi te se de emre bi oba minianum hello fm fo yi na MPP fo yi agada nkrofo opie ye no ye se dom na ye si ye ekoyie mama we de ekoyie papa nkofo se samo se MPP fo omedwa na na akufo ado moti nhire fm a mo se mo kade mo pe mo se hwe odo a MPP o ma kire na akufo ado yes na akufo ado hwe yo na ente saa sinana Jantuah Jawa Assembly ebreki 8 no Jawa Assembly ebreki 8 no yewra to aso wadaro manana ti kakra me de bejawa tumfo de kaka wo de ono asem de yenkana bonte bebre animonyam ne yerewe said be ya medin benya animonyam unim de ntia me kasa tumfo ase animonyam no hwe
unyen mo nyawo de nyamba ebi ka no hey sa part o mantio wo ho pa nana mantio na se me ben wi se man hwe me ho yi a na se bibi kosi a ye bebo odi ansa na yabomidi o o nti ase because we are my lawyer yes why am a lawyer my lawyer pen ase wonim de enti a me kasa ase to obi kan o se o nana Jantuah abantie bi ne lawyer no so hu nana Jantuah lawyer no wakoye sia enti wudin beba ansa na nipa hu nipa so tumfo tu na akufo adofo se hweye na wangum anim ase because wa ben me pemanfo nim se en kana bonti bibre animonyam ye rewe said de be ya medin benya animonyam wonim de nti America sa tumfo ase animonyam no hwe unyen animonyam de nyamba ebi ka no na wonim ne nyina de nti a wokasa nti se na de omanfo otwan wo mu nyinara wo mu nyina hwe anim so ba de ase nti nyina ye krado ye dwomfo otwan ye nyina ye twan edi ko me yanso so ho na mo ni na ho mo so na ye jua no mo ni ada ho sampa ebo yewra what are the futu yewra we hia de bi yewra de oko ye leader ni am futu we futu be bi na say we won say de yewra kan so eda so ye fresh o e ye futu pepe for John Dramani Mahama because they say wa ba o thank you to na yewra kra osa ye difu because on say asem o kan ye nyina no uhu no ekirichi on say pani hu ade wo ekiri ansa na bane na asem no kakai say report so bai okay kalam say report one report eba I clear eba ni abatu baby sa we say the report bebreo no ma bebri de hwehwemu be ko say ni say enti ohu ade no wo ekiri but na akufu ado na nke so wotie no benenni ye me striking ni say o say say de what ba thank you to ye twen wotie o it say de minim say eden a papa John Mahama obeko but say futuo we odima na akufo say what ba o e fresh obi a twen o ejomfofo twen o obi a twen o now so ye yo no mo ani na ho ye bra ma mensa mobiem futuo ma ye John Mahama pa sure na de omanfo otwen wo mu nyinara wo mu nyina hwe anim so ba de ase nti nyina ye krado ye dwomfo otwen ye nyina ye twen edi ko me yanso so ho na mo ani na ho mo so na ye jua no mo ani ada ho sampa ebo a me hye nso me koye amna ye tumfo ase wan kasa tenten fi se sisi awe dwomfo o ma ye krado ye twen o amanfo santefo o mu do papa o mata wachi eno na hwe na me o so na do da go for do anim bai the way I know see ahanani ehwe na asu wotie wu hiwrade on say ye mpese be kom bebre but one say utu obi for so why language and communication bibi ye frɛ bibi semantic gestures semantic gestures ne ye nipa no nkasa but ne ye bi ma otimi hu se wotie anasema nti se wotie na akufa de wa no sitwa na ohwe otumfo na akoye te se na na mate na de ne ntem na me de mate me wa agenda na me ba o makasa no sonti o se sa anyo we de no ma ba na o kana me nkanjere o adwuma ya de ma the report for bebro obehunu na report no nko se mo ani na ho bi se adwuma wo de ma no ye be na report de bro de wa bonten na eno nko nti mo ani na ho pa ti kakra me de beja wa tumfo de edi kan o de ono asem de en kana bonten bibre animonyam ye rewe said de be ya medin benya animonyam wonim de nti America sa tumfo ase animonyam no hwe unyen animonyam de animonyam ba ebi ka no na wonim ne nyina de nti a wokasa nti se na de omanfo otwen wo mu nyinara wo mu nyina hwe anim so ba de ase nti nyina ye krado ye dwomfo otwen ye nyina ye twen edi ko me yanso so ho na mo ani na ho mo so na ye jua no mo ani ada ho sampa ebo a me hye nso me koye amna ye tumfo ase wan kasa tenten fi se sisi awe dwomfo o ma ye krado ye twen o amanfo santefo o mu do papa o mata wachi 4 years ago nso we first na ye Nana Akufo-Addo buy na Nana Akufo-Addo 4 years ago around 2020 ho baby no say nya president no yewra etu ni fu biem
after so two no for first one some woni na ho a wa ma ne ni na ho a afi dru ba bi na seat no MPP seat na 137 e balance na from 1 million gap no eso ate aba 500,000 osaba ni yewura esa tu ni fu bi asante nso kai wadwuma pa no enim sa asante be kai wadwuma so me de pa ya na de biara mebo ama no me se ye nanan mo de ye se yenye mo yi bi yenka ho yenhye jesi ni bi yenye hwe nti ayireyira so ani chibuo de bebem nti yireyira se de usi kan nanan mo nyina yeto aba nti agya ye nyina ekoduru ho a ye hwe adwuma pa so ne ye de ato so no an e de empire an mebo ama no emia ba bia wa ye adwuma koduro nyina no wo mane manfo no cheche nipa hunu ne ye ani nyina aka ho ne be mia hunu adwuma pa wa ye da wani mu Nhyira 104.5 Yera Jomahama waba Yera say wo be koi he nkofo be dede NDC fui ye be hyiaw Mahama is our hope ye be bo ho nyoma maw ye be yoyoyo ba mehu bi mani afi na Akufo-Addo afi edrume bi kra no na wonye president no na Kumase force yenye atamils ntum enti ye beye na Akufo-Addo president wa Ashanti region Gen-Z for na ya to de bia muntie o ya tena kromu ha ma emre bi 2008 ye to abawie ye no na omuso omumpene omuse ye bebo akonya amana na Akufo-Addo ababe president enti edrume bi Atamils, Yebra Atamils when yan baby call State of the Nation address said there is only one president. Jeff Mompe Mami. There is only one president because a drew baby no na yedin. Yeah. Now for drew baby na Ghana for don na Akufo-Addo Asante don na Akufo-Addo ama. Afi de na yen sheda pesi e begia tum say. Yeah. Na Professor Mills. Say anya Professor Mills ne style. Ohun se ne kasa ne ha wana oye humble a ohun na nku omu obi amfili se president wo because na nipa hopes ne se na Akufo-Addo emra enti even at the me can say 2011 hope baby no ebe 2010-11 hono you see se na manfo ahyase on se na NDC na omo contracts ni ade na ekoko manfo aye dissatisfied ne no Mills time and then they were saying that see you can say Nanado ye ka se Nanado ba ya ye ka se see na mo na mokoto ma ayi Atamis na manfo complain they wish Nanado and you see 2016 krade na Ghana fu fin say Nanado danko Akufo-Addo ya na okudware wo Nyankopon nchen wo heaven enti wono de oye bofo a Ghana nyano a ye wie na nko no kra na wasankebo na Nanado is a hope nka Mahama de nka omumbo hope no kra because that na Mahama said your man was the hope that time na is a Ghana for fi se bofo pa Ghana obeji ye ndi free o how ne atete dum so hwan ya na wo that time at that time Yewra Mahama no anim say ebufu a na ehye ye mu no enye easy senka yetimi ben at that time pa crank e bebo bono yeah but at the end of the day amanfo beji Nanado di manfo fi se Nanado ye angel all by Ghana besi yi kasa hopes ya na ye hwehwe at that time no na ye fi se no ena nkebeba ena Nanado danko Akufo-Addo bema be ye bidie nanso ne negatives no bedoso eche positive ninti ama Nanado danko Akufo-Addo afedie Ghana fo adwene eche ase society na omugidi asa tiwa run up to 2024 elections na Ghana fo mfin se onkoto aba bebre odo a eso omde koto aba no mpese omoto aba Ghana fo anto aba and voter party yeah we all know Ghana fo anto aba the reality was that Ghana fo fin say afedi o mani da so asa and so that is why the NDC started preaching say and it has one sign imagine and they brought Mahama is the hope because omuni say Ghana fo ni da so nyina then asa ne ni da so wo Nanado danko Akufo-Addo and they brought us said there be monsa mfa ni da so no meto Mahama so na bi be ye enene ye gina ba bia ye gina yi so and it's not bad. I mean if you look at the progress so far and it has one say Mahama be kon saying kakran now I crack the whips where necessary ebeboa no because unim na de ma leaders ni faili bebre no
ɛyɛ ɔmo a ɔmo di dwuma w'aban mu accountability yɛanhwɛ na wei wɔ mafa wei yɛ minipa ne yɛama no antwe na so sɛdeɛ mmaraseɛ ne wɔdi sika ne yɛanyɛ n'ayi ne yɛgyaagyaa no ɔma saa he will fail again but he has started on a good note normal nketenkete bi na agyaeɛ a na wɔtwe na adwene si so yi negatives nketenkete no but so far maama ebitumi ama ne 7/10 no negatives no kra no deɛ den ne sɛ yɛnka nkyerɛ no ɛno na yɛ ɛma no yɛhu no but menim sɛ yɛwura John Mahama otie one of the things I mehu ɛfa ne ho ne sɛ this time no otie na otake action nti ɔno a wɔyɛ careful because kakra ne yɛtete saa berɛ no na ɔɔpɛ no yɛwɔ nneɔma bebree wɔ hɔ a na ɔpɛ sɛ ɔnya akwanya na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka na ɔpɛ sɛ ɔnya akwanya ma Ghanafoɔ hu sɛ wasesa na wɔrewrite nti menim sɛ ɔyɛ conscious but ɛsiane sɛ onipa yɛ onipa no nti no da biara na wɔkae no. Wow, I like this. Nana, 2013. No Akufo-Addo, no vote for MPP. In 2016, Ashanti MPP. Mekai. Hey, when did I see you? Debbie. Jay-Z, if you want to be crying, or no, auntie we cry. Debbie, can you want to Debbie. But at least, and they why are they back also on Galamsey? Yeah. Now declaration we declare state of emergency. When you declare, we declare. Mampenia declare. Jeff, we beat me as a project TBM. Oh, we declare. It was Ubia obey Ibia Yenchino. Waka. Kahon was Ubi obey Ibia Yenchino. A state of emergency. Ubia, regardless of whoever you are. We declare. And so say we declare there. Enkoye to say me NDC ni ana me ye hwan politician MPP ni me ye we nti e bia me favor we mu my say favoritism nepotism hwan no ye nyimfrim na state of the obey bia nchen na ni. Okay. Mahama declares Galamsey a national emergency. Good. Orders arrest of rig task force. So ono ano say yeah, ablekuma de na course no na a negative man. It this week in your was positive stories neighbor. You see allowance in between and also I can say so say ablekuma de na de nka to aso a it no person ye papa and fu and ba man fu ani gi you and I'm see we de nka ko article 71 no mu anka ne de nka Ghana for be so wa konkon a monument ne ya na eso dodo MPC one obi akobe for wagini nyina 4 times one side teacher ni ko pension woni hwe na another things we nye fair wo man mu enwuma ni bi wo ho a wo nyina aban adwuma ebi je cap 30 ono ko pension de oje ana oje sika do so tu wodi saa ebi nso de edura ne achim ne amani bi de kofie eti saa no man nyina mo hwe bo man ne ka other things bi we so mo titi wo mani hwe monument ne de ha adwen article 71 meji so waka ho sempen na me pe video no kra I'll get it later waka ho sempen say bo man ka there are things we have to look into na fuel no so no ye bisa omumfa nchiremu mra ye so far ni economic advisor to the president doctor I think is it Khalid or so you know say in 4 years you be save 121 million Ghana cedis. Oh, nice. And it's no joke. Sika. And what are they going to use that for? Nana, say you save sika ye hu de koye. Baba ma men kwa homa no so. Member na nye analysis no na on say education ho asem no. Right. Yewra na Akufo-Addo enam yewra dutum